Talofa o talamai Australia le Radio Samoa. O sauni le whainga malo Australia whaalauloa sa isi alatou mea whainga ruenga fau po se tool o le ama whaia i pisi nisi o na whaamaonia IDs o tangata e whaonga ai se QR code e tui nane mai le malo. O le system leo o whaingoa o le Trust Exchange po le TEX o le a koneti sa o anga i le MyGov wallet po se digital ID o le a le mana o miai le tautu ina toni pepa e whaamaoni ai. Pai mai o QR code se mawhai fo na whaonga mō tālo sanga mo ni awanofa i ngā ruenga o le whai o ni booking se whare tani mano po le ulu whale fo i se papu po se kalapu. O whae roa se teimi o le so le a fora si ai e le minista o unanga whale malo o Bill Shorten lea au unanga fau. E na le lua tau sanga o se tamaititi o tinga ina le wharamai le mai o le whale ulawe tau ta avale le Blue Mountains i le pōna pōwha mai e tolu ta avale na awhia ai. Wala wale so swani whaapawave le Great Western Highway i Blackheath po le tau le fitu le fiafi mai talton wino le semi-trailer ma se ta avale le Subaru na feto ai ma so atuai e le loli ma le isi ta avale le Toyota Corolla. Ni putia le alata iwa o ave ta avale le Subaru ma le Toyota na o mia te tono ta avale ma la vea i munmuriane leo leo ma tong fitia foi le ave ta avale le Subaru e luasu fitu tau sanga a vea tu le wharamai a o lana pasese la o le tamaititi lua tau sanga na tong fitia i manu anga ilo na ulu ma ave atuai le wharamai e tinga ina. Lea whatu atu te tala i le taiwana leilale a wala na tupuai le whaalawilawe ma lo o wha au wausu e ngā. O le sa ve moma palemia o Stadio Scott Morrison, o fofo o le isi dea mori mau le whaamsinonga, i le mataupu le wāle whaipule o Linda Reynolds, ma le tamaitai o Brittany Higgins, o se mataupu e whaatitau i morianga o tau whaaleanga. O lo su pe avei le tula fono Reynolds, le tamaitai o Higgins, e ni whamtalanga sa whaia le social media, e talitonu le whaipule ua whaaleanga i nailo na ingoa. O Morrison la ua fofo e tula i le so i whaamsinonga lea, o se mori mau, e whaatitau i whaamtalanga sa whai atu le whaipule i ateia, whaatitau le mataupu na whatau i nai le whai au ni winga mātanga whai whaamarosi i le tamaitai lea o Brittany Higgins. Wa mai tawina le mawalunga lau whai o tangata mātutua i New South Wales o lo i le whale pui pui e whaatadia i whaamsinonga e whaatatau i mōdianga tau sāwanga i ainga. Whai mai le Nine News wa mawalunga lau whai o tangata i olo tau fia i whare pui pui New South Wales o no mōdianga sāwanga i ainga ma o si itia le luasfu whapasene tanu mai te sema lua afe luasfu tolu. Whai mai usiria nei ma le afe walu se lau tangata mātutua olo tau fia o no i tu ainga mōdianga whapea wa mori mau foi pulenga o whale pui pui o le tu ainga mōdianga lava lea wa mai tawina foi i isi whale pui pui o lo o si itia ai foi. E le ngata i lea wa mai tawina le si itia le 5% o lea whai o pāngatai le whale pui pui tanu mai iuni o le tausanga na tenei. O le tootele o i lātou o lo whengai mai a mōdianga o lo whaatatari pēr i aso e tutula iai le whaamasinonga e tali ai i o lātou mōdianga. Ma le tana mulimuli, e iei le awata avale lo su e nei e leo leo e o mai le teminei na ua so atu e lana ta avale se isi ta avale sa paka i le ala tele so ai ma le fale se ainga i Illawong ma se atu ai ma le isi ta avale i se vaenga mawalunga o le cliff i le wha i tu i Sauteo Sini i le pōna pō. O riputia mai le 7 News na tamu whai atu leo leo e ta auwhi le ta avale o le Ford Ranger lanu efu sa wheta ua ina le sawa ane i Alfords Point Road i Menai po le tea le afora se fururua i le waweao. E le i tuwane le ta avale, ma whai ai roma tūringa ma leo leo anga i Illawong. Na whato atu le ta avale na ua so atu ai ma ta avale sa whaapaka i le ala tele, so atu ai ma le whale ta avale a se ainga, ma whaale tonu atu ai ma le isi ta avale sa iai i le taimi. Na sola ese le ave ta avale, a e naola na pase se lua su lima tausanga na pu e ai e leo leo, ia maalo o wha wau pēr su e su e ngā leo leo, ma sa i dia fo i nisi si da fia ni whamtaranga de ave ta avale o loo sola ese, fia maua vave ma whaia i aini mōnianga. Tala ia Radio Samoa mai Australia.